kje si coach? Kje si novi kri? Kar na razne prste. Tako. Naredi pest. Pest. To, pripravljam. Sam. Ajde, gremo noter. Desno. Si slišal? Ja. Okay. Še nekaj ne supi tebe. Desno, pravo, super. Zmeri gledaš, da je prst peta, okay? Se pravi, postavaš roke gor v gard, prav tukaj, brada dol, roko daš kar tudi, tako, tle na rebru. Ja, super. Se pravi, prva stvar, ki se bo zdaj naučila, je sprednji direkt, okay? Da je ta sprednjo roko in obrnil boš bok po ramo, obrneš, se pravi, brada je skozi dol, ta roka je skozi gor, kada si na telefon, okay? Členki na dol, prva dva členka se udarila. Ja. Veš, se pravi, vsakič, ko boš udaril z sprednjo roko, kada telefoniraš, res, okay? Se pravi, probaš, ajde, vidim, odlično, super, okay? Korak. Right, tukaj bi se, ta noga mečkaj malo noter obrneš, ok, zdaj boljš, in mečkaj z desno nogo še v desno stopi. Še, zdaj prst tako, da imaš boljšo stabilno, in zdaj sam stopi naprej, korak, in zdaj udarci. Aha, zapravo zmer, ko udaramo ga nazaj. Ena, Ko? ne, Ko? pusti tudi. Pa rečem dva, je to tako. Ja. Ti se drži malo bolj levo naprej, da se pomeni. Okay. Ena, to je ena, to je dva. Aha. Leva je ena, desna je dva. Ena, dva. Nazaj, tako, števno, suno, ena, tako. Aha, ok. Ena, stavi se gledati. Ena, spusti ga. En, dva, tako. En, dva. Sama na več. Dobro. I'm coming for everything. Let's do it. Run it. Run it!